MSCU BUATSAIH Primary Cooperative Society NIHPHUNG le INRELBAWLNA CHUNGCHANG training BUATSAIH ni Punjab National Bank staff te chuan Project PNB PALAASH HNUAI thingtia kan phun Sub headquarters YME NSS SEDAL BUATSAIH ZONUN ZEMAWI INZIRTIRNA dait Serchhip BUATSAIH ni Serchhip BIALTU MLA chuan Serchhip HUN HMAN THENZAWL TLAWH Serchhip Cable Network clear to te chibaivek ule CHANCHINTHAR lo ngai thlang a chiar tu leldu lai Mizoram State Cooperative Union MSCU BUATSAIH Primary Comprehensive Society NIHPHUNG le INRELBAWLNA ti thupui mangin Serchhip District Chung Cooperative Society te tan training BUATSAIH ni Voinugas ni somthum sang ni somni pathum ni leng khan Serchhip kon pui VC Hola Mizoram State Cooperative Union MSCU te BUATSAIH Primary Cooperative Society NIHPHUNG le INRELBAWLNA ti thupui mangin training BUATSAIH ani a training BUATSAIH hi pukelal chamre president MSCU in kai shwain pilal zidingi MSCS District Cooperative Officer Serchhip chuan training hon na thu soim Serchhip District chung veng le khosang sanga tang Cooperative Society shwai tukal khom te chu chi bai bukim training program chu an society theu na thole malak na konga mason na konga kepen tir tua mangtur le Cooperative Society chuani na ang taka lu le lok taka kalpui thar le zel tura fuin lom takin training hi hongani Hehuna hian punun thara manager Mizoram Cooperative Apex Bank Serchhip branch nena tringin society lo ngel ngi a omzenei le luzo ka kalpui chho ani theina tura district chung cooperative society sang ten Mizoram Cooperative Apex Bank kaltlanga loan an lak the dan te Mizoram Cooperative Apex Bank sumle pai chetvel dan kalphung tlang pui soibok voin training program hun khatna hian resource person pahni PTC lal choi moi CDO MSCU le pulal chan hima FEO MSCU 10 Primary Cooperative Society NIHPHUNG le INRELBAWLNA ti thupui mangin zirtirnan pe a training hun ni na resource person pulal thengliana FEO MSCU nena tangin Cooperative Society in kai shwaina dan sang chungchang zir ho le ni im zona le chhana hun hlok thlak tak man ho ni bok When Khan Punjab National Bank staff te chuan Project PNB PALAASH HNUAI Goodwill English Academy School campus a thingchiak engmaza tan phun India Rama Bank lian ber pol Punjab National Bank chuan tun lai hian Project PNB PALAASH an kalpui meka hemalak na hnuai hian DG branches Green Data Center Electrical Vehicle Finance Green Project Finance Recycling Camps Tree Plantation Drive Paper Conservation Drive Energy Conservation Olympics le Paper Conservation Drive te kalpui me kani a Energy Conservation Olympics te kalpui me kani a Goodwill English School ramchunga thingchiak an phunna PNB Serchhip branch manager buatsang lian chuan thu soin mishing te tan boruak thiang hlima poimo a boruak thiang hlim min pe theitu thingkung changkai na hi CHANCHINTHAR 10 kan sia chian le zwal poimo ni ti PNB Serchhip branch manager chuan voinan malak na po hi boruak thiang hlim poimo na zirlai ten an sia chian theinan amni ne na hun mangho anni thu soya hun lo omzel tura CHANCHINTHAR te chena tlak environment thiang hlim BUATSAIH hi mitin mo phurna ni ti bok Nimin Khan Sub Headquarters YME HNUAI Training and Youth Affairs Committee NSS Unit Government Serchhip College le SEDAL Trangkop BUATSAIH ZONUN ZEMAWI INZIRTIRNA Chudait Serchhip BUATSAIH ni Serchhip Sub Headquarters YME HNUAI Training and Youth Affairs Committee le Government Serchhip College NSS Unit Trangkop 10 ZONUN ZEMAWI le ruihlo thatlo zin zirtirnan kalpui meka nimina dait Serchhip HUN an man hi TNYA Committee Secretary
Pukela rin sana chuan kai shwain government Serchhip college NSS unita program officer pusila ramlia na chu resource person tan manni im ruilo thatlo ziale ruilo in thalai te lu chil na sato dante chungkwale khotlanga ngong ani na sajia te asoya heng drugs ngolve te en kolle kai shwai har sat dan le ruilo laka chan chwa dan kong te asoi bokani he huna hian resource person tan puti ro ma manni bokim ani hian ZONUN ZEMAWI CHUNGCHANG INZIRTIRNA mizo te kanuna betlat chu ZONUN ZEMAWI ani ti soin chuta chuan tlom ngai na chu apoimo te soya he tlom ngai na hi zir lai le training mek tem an chom nun zel apoimo thu soi tlom ngai na nun hi he kan nam le rama hian abo kan lautlat chuan kan la chom nung theido nani ma se hi ai kan nuna chia chuan kan ban pha ka a om lo huna kan nam chu aralanga kan ram hi boral theido nani ti bok tu soi kar laka nula ke zodin phuin kal khom te zaina oi bok ani Serchhip BIALTU MLA chuan Serchhip asan khat ria ka huna man nu a THENZAWL atlo Serchhip BIALTU MLA pulel do oma hian nimin pia khan Serchhip Autorexo Owners Association 10 Silver Jubilee an lom na hun chu man puya zan lama Serchhip Sailiam venga an party ZPM unit THAR din na hun man puya BIALTU MLA hian government PCR high school le Zoluti Memorial High School te tan laptop computer le printer ape a government chan mari middle school potlo bokim an har sanate BIALTU MLA nena hianan lo thlen boka Serchhip din THAR venga dam lo na wanga ke kal thelo meiche pakhat tan wheelchair hlan bok ani Serchhip BIALTU MLA hian nimin khan THENZAWL tlo in THENZAWL Hlum Association and Culture la hlum khol winding machine pahni le laban khol rapping drum pakhat chu ahonga MLA fund cheng noi ni senga le heng khol homna hian BIALTU MLA chuan Union Home Minister in October sang hi som ni pahnia handloom mobile application ahon nu a HMAN NIHPHUNG chuan puanta tu ti ham thana tur scheme sang asiam ti soya ani nen tangtlangin handloom export production hub THENZAWL da turin ruam manna NEC ya thelu ani to thu soi hengba ka hian malak na sang buang puya puanta tu te tan tangkai tur lakhui thei na song bol na mun din tur project siam ani thu te digitization scheme noaya marchaka changa puanta tu sing khat thlan tura Serchhip district in mi sang khat thlam tura THENZAWL atangin mi zasari somsari pathum anin report to thule malak na dang te tar lang bok THENZAWL Hlum Association a hian member som thum chuang anom meka BIALTU MLA hitsim lama azin chunzom ngal do ani Vain khan SIAHA district ka PAPHNIHNA TURIN MEISAVAIH isa EMMANUEL petrol pump THAR chu Reverend Beirokhai MEISAVAIH BIALTU chuan tangkai takaman turin hong he honna program hi pulal maka tluang nel chuan akai shwaya pam nei tu pi hani si li new colony SIAHA chuan petrol pump bun thei tura ruam man na an kalpi dan te report pe in har satakara hon theya aom chulo mamati thu soya puarlel ngak liana assistant controller legal metrology SIAHA le pu HC lal thanzwala DCSO SIAHA 10 pam THAR hon ani chulo mamanti thu soya dan le dun ero zom tlat turin an ngen bok ani SIAHA district a hian jerama filling station chau a oma wanga engamoro khulna a om changa adang pan mai tur om thin lo wangle lir theya punchak to bok sia wangin pihan hian he pam bun tur hian ma ala a voina hon thei ani tani he pam batang hian power supply a om poin generator mangin jingda rukatanga tlaida ruk chungin oil alak thei do nani Vain Khan Pulel Chandamaral te School Education Minister chuan Upper Sakordai Comprehensive School Building Tharahong Minister chuan he school honna hian thu soin pathian palo kon Upper Sakordaya masone THAR Comprehensive School hon thei anita chulo mamati thu soya Minister chuan mamo tu te mamo phusuk na mutur a om hel him hle a building ro pui lo lam ni lovin a mun tur zong chopa khotlang mamo lian tak phusuk ani hi ro puya no pangte zirna school hon THAR anita ka wangin helai mun chung ko cheng te po an pun zela be sei omani ti Minister chuan he khwa kalzel turatan hian melung poimo tak atlinga ni ti bok Upper Sakordai khuchunga la omtein sonnan pathian palo ko na ramlei felani thule om masa piang te sakna tur ani thu soi
Pulal Sandamaral te chuan nimin le tu kina sakordai CHC free clinic BUATSAIH sakordai le chevel mi pui mi sang khatvel zet anin entir thule mani tho natlan sana aizol atanga doctor rual in pe te chunga lom thuasoya doctor tenan clinica somtam tak mu tur tlan sana tlom ngai sakordai an pan the chu ro pui ti thu soibok Pulal Sandamaral te chuan dam lo te chu dam doi an mamo te athona pek tur tumsak ani thu soibok Pathian palo kon upper sakordai hi khomun tharani a upper sakordai khochungami te inson na na ruwa manani school hon thara hian class 1 atanga class 8 an oma zirtir tu panga anom bok school hon na hian ministerin Sinlung Hills Council executive member pusilal nun tluanga pu 8 lal engzawale member chen khatin an troi oma kotlang shwai tu tele zirtir tu tenkal khomani Win khan SIAHA by-election nei na tur patni atan final electoral roll tlang zar ani. Win somadar som pakhat khan SIAHA by-election nei na tur patni 22 SIAHA East 1 MDC constituency le 46 New Cycle Village Council constituency atan mantur final electoral roll tlang zar na chu DC mini conference room a nei ani a Pilal nun moi assistant district election officer chuan he final electoral roll hi tlang zar Pilal nun moi chuan final electoral roll tlang zar thei ani chu lom omati thu soyim electoral roll a ahun takape fel ani theina na thei top chwa thok tu election official ERO AERO BLO le political party ten pek na fokomati thotar langa India ram chu mi puit hantlin te ro rel na ram ani angin mi puiten an IO an thlan chin chu thilpoimo takani ti in thlan na fel file thiang hlim tak nei ero apoimo hle ti soin tuna by election nei tura po mi puite chu thiang hlim taka vote thak turina cha political party sang le NGO te tho puina chatak nen by election lom tur machon atul le ti soin party tin le NGO te chu tho puya som ngal bok Puwanel chuan liana election officer chuan electoral roll BUATSAIH ani dan tlang pui soifia na hun mangin final electoral roll tlang zar ani theina tura malak na sang atar lang ngal final electoral roll hachangalan danim 22 SIAHA East 1 MDC constituency a hian vote nei mi pa sangkhat zathum pasari meichia sangkhat zanga somthum pasari an vain vote nei mi sang ni zariat somli palian oma 46 New Cycle Village Council constituency a vote nei mi pa somnga panga meichia somruk avain vote nei mi za som panga an omani voin final electoral roll tlang zar ta ki political party IO local comte nena copy khat cheu pilal nun moi assistant district election officer chonal hlan ngalani Kolasip Autorexo Drivers Union in Kolasip Chunga Autorexo permit pek chwa tum cancel turan nornan District Transport Office na thokal turandang Kolasip Autorexo Drivers Union ten Kolasip Khochunga Autorexo permit pek chwa tum cancel tur nornana District Transport Office Kolasip District na thoktu te kaltur amdan chun zomzel puram fangzavral te President Kardu chuan Autorexo permit pek chwa shim hi kando dalani lava ezon turata na mamo ngoi te permit an pe po tha an ti thu te soin tuntruma permit an pek zinga hian sarkar na thokte Rural Life Party block shwai tu in le lo chatak tak le JCB nei phahial tele ezon na ta na Autorexo permit mamo mia lo ti chiang sa te antel hi indu sak na uchuak le amamo lo te ne na permit in pek hi acha kan tilo hati a heba ka hian permit an pek zinga hian chung khata tanga pani mu pa fa mu te unaw mu te po omin Autorexo permit pani nei to sa pek le te po anom ti asoya adin na tur stand ta din na po kanin chan to lo lai hetianga arwala permit za som pani ngot permit pek hian Autorexo manga ezong tu te tan har satna asiam na sadona ni ti bok Kardu shwai tu te chuan an lung oilo na thu hi Chief Minister hena pon thlen to thu soin Chief Minister chuan an nor ti top turin alongen ti an soya ma sen thil phut eng ma a hlotlin na lam hoi a soilo wangin an malak na kalpui mek chu ti top na chi an ngai lo tin soibok Kolasip Autorexo Drivers Union Kardu te hian Kolasip khuchunga Autorexo permit mi za som pani lai arwala apek chwa wang an dulo na lantirnan
August ni somni pali ningani changkhan scholarship DTO office sa thoktu tekal tur dangim anbe sei anga chan nan mu ma chu DTO office na thokte kal tur hitiam chinom lovin andanga voina po scholarship DTO office hikharni in tlaidar li thleng khan thoktu kal tur te anladang chunzom rengani. State level working committee in Roihlo do Chungchanga district tinachanga master trainer tur tan training and BUATSAIH chu engineer LALRINAWMA social welfare minister chuan manpui training honna hian SWD minister chuan Roihlo awanga Mizoram in harsan kan to sang tele Roihlo la tivelo te ven hima poimo zia le ven himna konga malak zela tul zia soi Roihlo do chu mitin ten kan mo phurna ni ti kan shia tanga yati a sarkar le NGO ba ka mithanem ngai ti tran lak na chuan zia nei ti soim thei top chua changzel turin somna siama voin training a hian district tin atanga master trainer turarwat mi pali te chulo telin master trainer te hian anmani district huam chunga zirna in le koshan in khom sang a te Roihlo thatlo zian zirtir donani Roihlo Chungchang INZIRTIRNA hi ulukta ka kalpui turni in rampuma arwal khai taka zirtirna kan peklan thena turin voin training hi BUATSAIH ani voin huna hian PC Zodin Pui Joint Director SWNTA ina kai shwaya Pilashiat Zwaliral te Director SWNTA le Member Secretary Working Committee on Roihlo dawin kalkhom te tana shiat tur chu le poimo te soya he huna hian Dr. Samuel Lazarlo Masailo Superintendent Serious Women and Child Development Dr. Rutlal Muanpui Psychiatrist le Dr. Lilrem Ruati Associate Professor Department of Psychology Government Aizawl West College te thuziak zir hawani katizong kachanchen thar kan puan the te chuni e